C'est Paradis de la vérité. Ko information miendi partager o vidéo maximum. Fi guinéen ben fop yo wawu hendagol o vidéo. Ko kotira wan hala nilang. Heba do nder sallu. Jande nder sallu. Wo rapatriement. Wona do wadade hande sarlu natta guinéen ben. Wo ko sibe men fulbe ben tu wona nangede natte. Wo na kambe maninka ben na kambe sosobe. Wo alors que wo c'est pas normal. Kambe be anda ko hondu wadi. Ka ko hondu wona wadede. Dina yambe wontiri be Sierra Leone. Maninka, soso, koniyanke, jaganke. Ido reni do suti. Wo ko sibe men ben tu wona nangede natte e nder lagine. Alors que wona kambe tu woni Sierra Leone. Hobbe go e mon no jodi no fanki. Hobbe go no yiwde no fanki. Hobbe go nani no fanki. Hidon sali informugol jamao. Enen guinéen be de yurmi. Ko Allah wadi la manin kajo. Wadi hobbe go fulbe, wadi hobbe go kadi sosobe. Me Allah no hawtini en goddum ko wiete ko lagine goto bura oya e nder lagine. Se wi lagine avancé. Se wi lagine modjay ko foke jonnondiren juude. Sibe immike be nattude fulbe ben tum maninka tawaka sosa tawaka maninka be wonbe ben Sierra Leone e soso be koniyankebe jankebe imme tawte hore mabbe wiya wonatte men fo men anda ko hondu wadi alors que menen kadi ko men guinéen si wiyama ko guinéen wona nattede na fulbe ben tum na soso ben tum na jaranke ben tum awa natte guinéen ben fop mais immo suba marbe ben jawdi nantube ben inde maadu wonbe ben fulbe nanga ben no wiya nattebe dum no windake alqur'ana windake hadis ko guinéen be wiya ko guinéen be ben do nattede na fulbe ben to mais son jodi ke on fanki on suudi tike ton hay on halata film wallahi nyande problem hebi on to wo onon sibbe am e maninka ben maadum onon sibbe an soso ben maadum onon sibbe an jaranke ben goddo hewta talan do wiya lam Paradis de la vérité takuno haadi buri jakatu ko min Paradis de la vérité wi hay si tawi gonga kanko gaburu mama sora woni miya mi uddita gaburu mabbe o mi yaltina gonga kam mi mara groupe sabuna gonga wona ko yeyete onon gouvernement CNRD général Mamadi Doumbouya wo ko fulbe ben to wona nangere Sierra Leone natin ko hondu wadi ka ko hondu wada landite gouvernement Sierra Leone on sibe wibe natte guinéen be ben ko mabbe dundo na problem mais na yobe yewbe suba wi gol ko fulbe ben tun nattete lagine yobe nattu kala mo be andi ko guinéen jo woni pullo woni maninka woni soso woni berse woni toma woni landuma woni pako woni nalo woni kuranko mais tumbe wi ko guinéen be ben be fala nattude yobe nattu guinéen be ben mais na fulbe ben to ko kotira wan halani lan wo ko fulbe ben to na nangede natte na maninka na soso na berse alors que c'est pas normal hidon jodi don suti ko sibbe mon ben to na nangede natte hidon fanke hore dum don billahi bonki yone bondo mais si tawi non bonnana do ngawjali sabuna bondo e bonki mum si tawi Allah subhanahu wa ta'ala on jabi c'est Paradis de la vérité yo Allah renu enen guinéen be ben kala ko wontirde onon sibbe men wontirbe ben Sierra Leone yo Allah reno c'est Paradis de la vérité et wassalam.